Kopi senangan kumadik kayu toin sanan alansan doong melidas ong senang na pakawayawayan toko tikid tadaw kia. Pembaina, yaku I mengingia velte jaili minsingila toko da pemerintahan ginumu I boros kadazan dusun. Onu iti pemerintahan ginumu. Ana pa id boros Melayu nga pemerintahan ginumu na po ditinga penjodoh bilangan nga ina pa id boros Inggris collective nouns ka. May toko inralamay telan toko kakamay diti pemerintahan ginumu kiyon. Ano kamayan diti pemerintahan ginumu? Kumaisa boros igunon mentok manuku da isa-isa ahal. Kumadua gunon sayra ahal di au atuku mamaguna numbur. Aisa id kapasian toko gunan dat sa isa, sa dua, sa telu, sa apat ka. Haro o penjodoh bilangan, haro o pemerintahan ginumu tay ke haro o collective nouns mentok manuku da isa-isa ahal di. Kumatalu kagumuan boros pemerintahan ginumu na wansay mantad ula da kakamot di kamayan. Intangan toko ko lalaho tay ka kawya-waya da kakamot di man intobo tay ka mantuko. Kumapat kagumuan boros pemerintahan ginumu na wansay mantad piamungan da boros penukugulu son miampai da boros kuas da boros di kamayan. Intangan toko ti pamitanan nomor 5. Pamitanan na pa nga haraot boros penukugulu son SON nan rohangay da tulay na dadi da son tulay kanti. Tangay toko pamitanan da pemerintahan ginumu kia sangulun. Intang atak gambar dila haraot sangulun tanakwago di awan tang kepio menambasan deti raso kobasanan. Di beras Melayu na penga nukan seorang kanti. Nuka pamitanan daw. Kiwa sangulun tanakwago menambasan dabasan kobasanan tinaro kadazan dusun. Sangulun tay ke seorang. It English na penga a person kanti. Tangay toko gambar dila sampaganakan. Beras Melayu kana penga sekeluarga. Nu pamitanan daw kumaisa kiwa apat kay tulun sampaganakan. Kumadua minanga yahay sampaganakan tembuloy id sinurambi tambunan ade. Id paganakan toko dalam keluarga kita hara etama, hara etapa, hara etadi, hara etabang, hara toko nagi, hara tinan toko sendiri. Jadi tayo senandiri retan toko sampaganakan satu keluarga. Kawiti sengguas wara guas de punti nuka kamayan iti beras Melayu sepohon pamitanan na pa nga minanam ako sengguas punti saya menanam sepohon pisang. Kumadua haro sengguas punti kadaw tinanam ko punti kadaw na po ditinga nu tinaro kadazan dusun ara isa kawada punti rene tanda punti kadaw nga itinaro suai haran lagi ang ngaran da punti pentanto kami na paditinga terdapat sepohon pisang yang saya tanam kahara ang ngaran da punti daw kia tangat to kawiti pamitanan song kogos tay koson wongkos nga kurutu harado pinapangatumano da kinayanan da tulun dusun pentong pagunsaba hara imamaguna da song wongkos hara mamaguna da song kogos susuai po ipina pa ipamitanan dinano ko sa ikat-kat beras Melayu. Jangan ako pamitanan diti minamali ako song kogos kinatuan hila tamu kali saya telah membeli seikat sayur dari tamu. Kumadua gatang nepo da song wongkos kangkung nga 2 ringgit. Harga seikat kangkung adalah 2 ringgit ka. May toko pamalih hila tamu hila pasar hara kita toko da kinatuan tutan lada magumo pasuai man padagang id miampai da song kogas kya. Tangay toko pamitanan diti hara galas hara waig kya ila na pangasang galas waig segalas ka id boras Melayu. Tangay toko pamitanan diti minum aku sanggalas waig. Saya telah meminum segelas air. Waig na pwede nga open sol id kapasyan toko tu manhak da kagarasan kumatinan toko ang manhak na gida isa di kawayawayan di alidas id day suwang da tinan toko. Dadi open sol iti waig mantok inumo ng pira ginumo da waig man toko inumo da sangadaw sa kuang-kuang da
walu galas kia ponsel kopi 3 gelas we pembaina tu magadau dumarun lagi au tentu kawayan dilatawan. Kumadua ongai pagano sang gelas wai kadi ama minanuhu itama dot mai pagano de sang gelas baik segelas air mentasi lerupuhan kan telok ya. Okey, kiwa 5 pemerintahan ginemu inelan toko baina nunung awiri. Itina 5 pemerintahan ginemu. PG na pala nga pemerintahan ginemu ka. Hara songulun, hara sampaganakan, hara songguat, hara sonwang kosay kasong kagasam hara nagi asan galas. Nga iti 5 no. O gumu po pemerintahan ginemu tay ka penjodoh bilangan tay ka so many collective nouns in Boros Kadazan Dusun. Nga iti naman takaw ila beno napay soy nga man takaw ila idtimpo daman talkya. Konsiko tu minakinangaw minin singila miyang paydago ko kamay dati pemerintahan ginemu in Boros Kadazan Dusun alang sando ang ulitas nakano takaw de Thailandi pas konsiko.